Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe intambara ya Israel na Leta Zunze za Amerika kuri Iran. Iyo ntambara yatanguye itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri aho igihugu ca Israel cagize ibitero muri Iran vyahitanye umukuru w'ikirenga w'ico gihugu Ali Hossein Khamenei. Uwo mugabo yishwe ari kumwe na bamwe mu muryango wiwe n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu mu nzego z'umutekano na politike. Kuva uwo munsi hamaze kwicwa abandi bategetsi barimwo umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano, umushikiranganje ajejwe igendereza n'umukuru w'ishami rimwe ry'ingabo z'ico gihugu. Bitanguza iyo ntambara, ibihugu vya Israel na Amerika vyagiza Iran gushaka guhingura ibirwanisho vya nucleaire. Hari haheze n'imisi mike Iran na Amerika bitanguye ibiganiro kuri ico kibazo mu gihugu ca Oman. Ariko Israel na Amerika ntivyarindiriye ko ivyo biganiro birangira. Amasezerano ya mbere ku kibazo ca nucleaire ya Iran yari yashizwe ko umukono mu 2015. Amasezerano President Trump yaciye akura mu gihugu ciwe agishika ku butegetsi mu kiringo ciwe ca mbere. Mu bitero vyakozwe mu mwaka uheze vyamaze imisi 12 hagati y'itariki 13 na 24 z'ukwa gatandatu. Ibihugu vya Amerika na Israel vyari vyamenyesheje ko vyasambuye ibibanza bihingurirwamwo nucleaire muri Iran. Igendereza rya Amerika rivuga ko kuva ico gihe atabikorwa Iran yakoze byo kugerageza kuvyura ivyo bibanza. Iran mu kwihora ibandanya kugira ibitero muri Israel no mu bihugu bitandukanye vyo mu kigobe c'Abarabu Amerika ifisemwo inyungu. Ico gihugu kandi carafashe ingingo yo kugara umuhora wa Hormuz ucamwo ibice 20% vy'ibitoro bikoreshwa kw'isi yose. Intambara igitangura igiciro c'ibitoro caraduze cane hanyuma kirasubira hasi, ariko ubu congeye kuduga. President wa Amerika Donald Trump aherutse gusaba ku mugaragaro ibihugu bisangisha hamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN n'ibindi bihugu bikenera uwo muhora ngo bifashe mu kukingira ngo amato atwara ibitoro ashobore kuhaca, ariko ivyo bihugu byaranse kwitaba ako kamo. Ku munsi wa kabiri itariki 17 z'uku kwezi umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru ajejwe kugwanya iterabwoba muri Leta Zunze za Amerika Joe Kent yabaye umwe mu bategetsi bakomeye muri ico gihugu wa mbere atanze imihoho yiyamiriza intambara ku gihugu ca Iran. Kubera iyo ntambara n'indege ntizikija canke ngo zive muri ivyo bihugu, Iran iguma igirako ibitero bigatuma uruja n'uruza ruhungabana. Hari abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye harimo n'abava mu karere k'ibiyaga binini basanzwe baba muri ivyo bihugu byo mu kigobe c'Abarabu batekewe n'ubwoba kubera ibitero vya Iran. None iyo ntambara kuri Iran mu vy'ukuri yatewe n'iki? Itumbere y'iki? Nizihe nkurikizi zayo kw'isi yose, ariko cane cane ngaha mu karere iwacu? Iyo ntambara izonyaruka nk'uko Trump yavyibaza igitangura mu gihugu imaze indwi zitatu. Israel na Amerika bizoshobora guhagarika burundu umugambi wa nucleaire wa Iran. Iyo ntambara izoshobora guhindura ubutegetsi bwa Iran, imwe mu ntumbero za Israel na Amerika muri iyo ntambara. Ibindi bihugu cane cane vya Afrika bihagaze he kuri iyo ntambara? Hokorwa iki kugira iyi ntambara irangire? Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino. Kino kiganiro rero tugiye kuba hamwe na Joseph Sebarenzi, ni inzobere muri politike mpuzamakungu, akaba n'umwarimu wa kaminuza muri Amerika, nkaba ndamuramukije. Yego nanjye ndabaramukije Siriyake, amakuru yanyu. Turakomeye, murakoze. Turikumwe kandi na Dr. Zeno Ndayisenga, akaba nawe nyene yigisha muri kaminuza i Pretoria muri Afrika y'Epfo, nawe nyene nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije Siriyake, mwakoze kunumira. Ndabaramukije n'abantu bose ariko baratega amatwi cyo kiganiro. Undi turi kumwe ku murongo wa telefone Ambassadeur Sale Habimana, ni inzobere ku bibazo byo mu bihugu vy'Abarabu, ari Kigali mu Rwanda, nawe nyene nkaba ndamuramukije. Naye ndabaramukije Siriyake kandi abashimiye kuba mwantumiye. Amafunguro aragenda neza? Biragenda neza, ibintu bimeze neza cyane mu Rwanda. Murakoze cyane. Rero mu gutangura kino kiganiro reka tuhere kwa Joseph Sebarenzi. Mu bisanzwe Joseph Sebarenzi, umuntu yovuga ko iyi ntambara itumbereye iki? Iyi ntambara ikitumbereye kivugwa n'abayobozi ba Amerika no kugira ngo
umugambi wo kugira ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se ibitwaro bya ruhonyanganda Irani yakomeje kugenda ikoraho iyo migambi ya Irani iburizwemo kubera ko Amerika isanga igihugu nka Irani cyagaragaje ko gikunze gushyigikira imitwe y'iterabwoba hirya no hino ndetse cyagiye ginakora ibikorwa byo kwica abanyamerika mu bihugu bya muri kariya karere bitandukanye n'umugambi wayo nyine wo kugira ngo Amerika ye kuba iri muri turiya turere. Mbega Amerika isanga ibyo ngibyo bibangamiye inyungu yazo ikomeye. Mbega undi mugambi Amerika ifite mu kujya muri ntambara ni uko Irani yakomeje gukora ziriya ntwaro zitwa misile ziriya zikomeye ku buryo izo ntwaro zikoreshwa zikaba zarasa ibihugu biri kure ndetse bigeze ku birometero ibihumbi 2. Irani rero yamaze gutera imbere cyane mu gukora bene izo ntwaro, ikaba yaranakoraga izo ntwaro kugira ngo mu gihe izaba imaze kugira igejeje kure uriya mugambi wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi, abashaka kuyitera be kubishobora kubera ko izafite za misile zikomeye. Ubwo Amerika ikavuga iti tuburizemo n'iyo porogaramu ya misile. Urebye ni ibyo ngibyo bibiri, ariko hiyongeraho n'ikintu cya gatatu usanga kitagaragara neza kitavuga rumwe. Ikintu cya gatatu ni uko bashaka ko buriya butegetsi buhinduka, hakajyaho ubutegetsi bwohereza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hakajyaho mbega ubutegetsi ariko cyane cyane bubanye neza n'ibihugu nka Amerika, ibihugu by'i Burayi by'uburengerazuba n'ibihugu nka Israel. Urebye niyo migambi itatu, kuburizamo umugambi w'intwaro za kirimbuzi, guhagarika iriya porogaramu yo gukora ziriya za misile zigera kure cyane, no kugira ngo hazeho ubundi butegetsi bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi bubanye neza n'ibyo bihugu bindi. Ariko se Barenzi, uravye Irani, nabivuze mu ntangamarara, Irani ejo bundi bari barumvikanye, ubwa mbere ho bari barumvikanye kukungene umugambi wa nucleaire wohagarara, hama kandi ejo bundi mu bitero vyabaye mu minsi 12 bari bavuze ko bamaze gusambura ivyo bibanza bikoregwamwo ivyo bigwanisho vya nucleaire. Hama kandi kuvyerekeye izo misile, nibaza ko umuntu yokumva yuko ari uburenganzira bw'igihugu ico ari cyo cyose kugira ngo ishobore kwigirira umugambi wo kwikingira. Ubundi mu bubanyi n'amahanga ntabwo kenshi hakurikizwa ngo ni logique, ngo hakurikizwe ngo abantu bafite uburenganzira ubu n'ubu. Igikora cyane cyane n'imibanire y'ibihugu canke inyungu, ni inyungu ziba zihari. Mu gihe Irani igaragaza ko ibanye nabi na Amerika, uzi ko Irani yafashe umurongo mu by'ukuri yo guhangana na Amerika no guhangana na Israel, mu gihe ibindi bihugu byo muri kariya karere nka za Katari, za Bahrain, za Saudi Arabia zashatse uburyo zibana neza zigahahirana na Amerika n'ibihugu by'i Burayi. Irani yafashe umurongo w'intarumikwa, umurongo wo guhangana. Burya rero guhangana n'umuntu kurusha imbaraga ntabwo byari umusaruro, n'ibintu nko kwiyahura. Urebye rero ngarutse kuri ikibazo warubajije, Amerika yari yavuze yuko biriya bitwaro bya kirimbuzi, iriya porogaramu y'ibitwaro bya kirimbuzi ko yasenyutse ubwo Amerika yateragayo mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu. Ariko kenshi hari igihe Trump avuga ibintu agasa no kukabya. Mu by'ukuri bisa naho iyo porogaramu yari yashegeshwe ariko ntabwo yavuyeho. Ukasanga Amerika ivuga ngo na Israel bavuga bati reka to making sure yuko iyo porogaramu ihagaze neza. Baganashaka rero ko cyane cyane nazira za misile, kuko nazo ni ibintu biteye ubwoba, zigenda zigasenya cyane cyane nazira za misile zindi zigenda zifite ibintu cluster, ukubita ahantu noneho ikagira ibishashi bijya hirya no hino bikica ibintu byose ari ibihumeka byose. Mu by'ukuri usanga rero barashaka yuko n'iyo porogaramu nayo ihagarara, ariko cyane cyane nuko n'ubutegetsi mbega buhinduka, hakazaho ubutegetsi bushobora kubana neza n'ibyo bihugu. Mu gihe cyashize rero nk'uko babivuze, higeze kubaho amasezerano ariya bita ngo ni GCPO, yasinywe mu 2015. Ayo masezerano yari ashyigikiwe n'ibihugu by'i Burayi, Amerika n'Uburusiya. Icyo gihe hari ku butegetsi bwa Obama. Ayo masezerano rero Trump agiye ku butegetsi yari yahagaritse, avuga yuko mu by'ukuri Irani yari yakoze ibintu byo kubeshya, ko yari gukomeza igakora iyo porogaramu ikayigeza ahantu mu by'ukuri hejuru hakomeye yari yemerewe kuyigeza,
ariko ngo byari kuba byoroshye kugira ngo ihite ibiswicinga ibihindura ibijyane mu buryo bwo kuzihindura ibitwaro bya kirimbuzi. we rero abihagaritse. ubu rero we ashaka yuko haba amasezerano avuga ngo iyo porogaramu iganisha gukora intwaro za kirimbuzi ihagararira. ariko no mu biganiro byari byatanguye muri Omani ntibarindiriye ko binahera kugira barabe icyo bishikako. urumva nyine ntabwo ushaka kumenya ibyavugirwagamo neza. Irani yo ivuga yuko ibiganiro byagendaga neza, ariko Amerika yo ikavuga ko itagendaga neza, ko ahubwo Irani yagaragazaga ko iri kubeshya, yerekana ko iri mu biganiro ariko mu by'ukuri ikomeje porogaramu zayo zo kugira ngo igihugu cy'igihanganye muri kariya karere. Amerika rero ikabona ariko ibyo ngibyo bifite ingaruka mbi cyane kuri Amerika, kuri Israel, ku bihugu by'i Burayi ndetse no ku bihugu by'Abarabu biri muri kariya karere, aho Amerika ifite ibigo bya gisirikari. Kandi ko kubora bibonye aho intambara itangiriye, Irani yagiye irasa Israel, ikarasa ibigo bya gisirikare bya Amerika aho biri muri turiya turere, ikarasa na biriya bihugu by'abaturanyi by'Abarabu. Icyo umuntu yavuga cyane cyane nkunze kuvuga ni uko nyine intambara abayitangira bamenya uko bayitangira, ariko ntushobora kumenya uko irangira. ushobora kurangira mu buryo utateganyaga, ikangiza ibintu bitagira ingano. niyo mpamvu abantu badakwiriye kwihutira kujya kurwana, ko abantu bakwiriye kujya kurwana mu by'ukuri ari uko ibindi byose koko byananiranye, ariko bitarananirana intambara ziba zikwiriye gushyirwa iruhande kuko zisenya ibintu bitagira ingano kandi zikabyara n'ingaruka zitangaje. aho tuzaza kuhagera. reka tujya kwa Zeno muri Afurika y'Epfo, asanzwe nawe nyene yigisha kuri kaminuza i Pretoria. ari muri Afurika. iyo ntambara kandi ikiragira ingaruka mu bihugu bitandukanye ku isi, harimo na Afurika hamwe n'akarere kacu. Zeno, iyi ntambara nko muri Afurika abantu bayibona gute? mu bisanzwe iyo habaye intambara haba ingaruka novuga noshyira mu mice ibiri. hariho ingaruka no kwita ingaruka ziboneka ubwo nyene n'ingaruka ziboneka mu nyuma. amaso rero y'abantu benshi ubu bariko bagerageza kuraba ku ngaruka ziboneka ubwo nyene, ariko hariho n'izindi ngaruka zizoza mu nyuma. hariho ibihugu bitari bike byo muri Afurika byahisemo, no kuvuga washaka hafi nka byose, byahisemo guhora no kuterekana aho byegamiye. kiretse igihugu cya Afurika y'Epfo cyayerekanye ku mugaragaro yuko gishyigikiye Iran, ariko ibihugu byinshi byo muri Afurika n'ibyo mu karere iwacu byaragaragaye ko byahisemo kwifata. byo byerekana yuko byahisemo kuba netre, kutagira icyo bishikirije, kutagira aho berekana aho begamiye. ingaruka rero ni nyinshi, na cyane cyane zizoza ni ku bijyanye n'ibitoro. akenshi iyo kariya karere gahungabanye, ibihugu twese byo muri Afurika banashaka n'ibindi, akenshi haca haba iduzwa ry'ibitoro. novuga yuko nk'uko nawe wabivuze mu ntango, wabonye yuko ibiciro by'ibitoro byadugijwe mu ntango intambara ikiba biramanuka, bwa n'ubundi kandi byasubiye kuduga. uko ikiringo rero kizogenda kiraba kubera iyi ntambara, two kwitega yuko ibiciro bizoduga, na cyane cyane muri Afurika, cyane rwose mu Burundi no mu Rwanda, aho usanga turi ibihugu bidakora ku mabahari, aho turonka igitoro ari uko turinze gusaba inzira kuri Tanzania cyangwa ku bindi bihugu. ingaruka rero harehare zoba ubuduga kw'ibiciro, kuko iyo igitoro kiduze bica byafekita n'ibindi bidandazwa byose, haba no mu kwiyunguruza n'ibindi. igitoro rero ni kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu bwa buri munsi. iyo kibuze cyangwa iyo kiduze bica byafekita ku bindi bintu hafi nka byose bigize ubuzima bw'umuntu. ariko kandi Afurika irafite ibintu yahora ishorera muri biriya bihugu. ego ibyo yahora ishora nibyo irashobora ni bimwe mu byo nazohomba mugabo ni kimwe muri bidufate nko mu Burundi nk'akarorero. hariho abahora bagenda gukorayo, bahora bagenda batwaye n'amashyirahamwe, ni ukuvuga kubera iriya ntambara imaze kuba, abari barateguwe bagomba kugenda, indege n'izabaye zikigenda baciye bahagarara barabangira. hanyuma hariho n'abariyo wategeza kugaruka, dufate nk'amakontra yabo yaheze kubera indege ziba zishugaye, n'icyo gihe ntibiborohera ko bagaruka.
uruhombo rero novuga yuko akenshi intambara ibaye intambara ikora ku bihugu bifise amasoko ntanganguvu y'ibitoro ni intambara usanga yafekse hafi ibihugu byose byo ku isi si Burundi gusa si akarere gusa ni hose haba n'ibihugu by'i Burayi haba n'ibindi bihugu wanashaka byo muri Aziya bitari n'iyo ntambara navyo nyene bizobatushe bashaka nk'Ubuhinde ibihugu novuga byari bisanzwe bigize banashaka umuryango wa BRICS. Mareka tuje kwa Ambasaderi Sale Habimana asanzwe azobereye ibibazo vya hariya mu Barabu. Mwebwe mubona ingene Iran iri kirifata muri iyo ntambara byifashe gute? Ese ko umuntu yovuga yuko ejaho bukera bashobora gukura ubutegetsi bwa Iran hama hakaza ubutegetsi bwemewe n'abanyamerika na Israel? Kuri nje mbyumva binyuranyeho gakeya kubera ko iyo ugiye gukemura ikibazo ukemura icyo ufite ku meza none ahangaha utagiye mu mizi y'ikibazo ushobora kubona umuti udakwiye cyangwa se ushobora kubona n'umuti utazaramba. Kuri nge rero nibaza yuko twakagombye kubanza gushakira ikibazo mu mizi yacyo tukareba mbese aba bantu bahurira hehe batandukanira hehe, mbese ubushyamirane hagati y'Abayahudi n'Abarabu biza kubyara Islamu na Judaism bihera he, mbese Sara na Hagari byagenze bite, mbese urubyaro rwa Yakobo abana 12 hanyuma 10 muri bo bakanyagira amajyaruguru ya Israeli, hanyuma 2 bagasigara inyuma, ariko twibande kuri Juda, abavutse kuri Juda. Ubwo ibyo utari wabimenya neza ngo umenye intandaro y'ikibazo neza ibyo wakwibaza byose burya ubushakira umuti mu kirere. Numva rero kuri nge kwibaza gukuraho ubutegetsi bwa Iran utabanje kumenya inkomoko yabwo byo byaba bikomeye. Duga udusigurire gato utubwire iyo nkomoko uri kuravuga ariyo uvuga yuko ariyo bibanza gutorerwa inyishu. Kuri nge nakwibaza nti imbere yo kuvuga kwa Yesu nkaza kureba Judaism ubwayo nk'idini rikomoka ku bana 12, umwe muri bo Juda, bose bavuga kuri Yakobo, abo ngabo babaye muri kaya gace. Hanyuma abandi bana 12 amoko bakomokaho ajya amajyaruguru ya Israeli, hanyuma baza kunyanyagira mu yandi moko hirya no hino hari. Ubu nukuvuga ngo abanye-Israeli ubwabo abakomoka kuri Yakobo uko ari imiryango 10 yanyanyagiye muri kaya gace. Nukuvuga ngo ari muri Iran urabafite, ari muri Afghanistan urabafite, hirya no hino urabafite, wenda ntibakiri n'Abayahudi mu myemerere, wenda babaye n'Abayisilamu, ariko inkomoko yabo barayizi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma hakaza kuza ubuyobozi bwa Iran n'uruhanga rwo twibazaho ngo mbese buzavaho. Nje navuga nti ubuyobozi bwa Iran n'uruhanga bwaje bukomoka kuri revolution yakozwe hashize imyaka isaga 40. Ubu si ubuyobozi wakwibaza yuko waza ugakuraho mu gitondo n'imugoroba gusa, oya ntabwo byakunda. Ikindi cya kabiri nuko aba bantu babanye neza n'Abayisraeli bakomoka kuri Yakobo, iriya miryango 10, hanyuma bakaza no kubana neza nanone n'abakomoka kuri Yuda bari basigaye muri Israeli ubwaho, nyuma yo kurimbuka no gusenywa k'umudugudu wa Salomo hariya. Hanyuma ubwami bwa Babylon bwaje kurimburwa nabwo n'ubwami bwa Perse. Abaperse baje guha uburenganzira ba bantu bakomoka kuri Juda ngo basubire muri Israeli. Barabwiye batariko muzakora amategeko yose mwohereza ibyacu. Urumva ko n'abantu bafite aho bahurira muri cyangwa se mu bundi. Hanyuma nkaza kuvuga nti aba bantu babanye igihe kirekire mbere yuko Yesu avuka, none ahangaha bakaba bakiryana. Hanyuma aba bantu imyaka ibaye 40 isaga. Biranavugwa yuko gushika mu mwaka mu gushika 79 Israel yibanye neza na Iran cyane. Niho naganaga n'ubundi aba bantu babanye iyo myaka neza. Aba bantu b'Abayisraeli baboneka mu buzima bwa buri munsi bwa Iran. Nyuma hakaza ko revolution, nyuma ya revolution Israel kaza gusanga Iran izaba ikibazo. Guhera uwo munsi kugeza none ahangaha imyaka isaga 40 iki kibazo cya Iran na Israel kirahari. Ngira ngo mwabonye imbwirwaruhame cyangwa se ibinyura ku binyamakuru na nyakubahwa Trump ubwe nka president none ahangaha akiri umusore yavuze kuri Iran imyaka 30 irashize.
ni ukuvuga ngo rero ibi bintu bifite imizi miremire cyane ku byibazo hano n'ahangaha nibaza yuko twaba dufatiye ikibazo hagati hanyuma nk'icyo warumbaje ngo isubireho noneho maze gutanga ayo mateka mu ncamake nagira nti gukuraho ubuyobozi bwa Irani burya ntabwo ubuyobozi bwa Irani bwavaho kubera ko ubuyobozi bushingiye ku myemerere ku mitekerereze bufite ingengabitekerezo bugenderaho. Ariko uku kuntu Irani iriko iragwana iyi ntambara mu gutera ibihugu bizungutse by'abarabu bene wabo no kuzibira muhora wa Hormuz, urabona ko ariko barahana Amerika na Israel canke bariko nabo nyene barahana n'abarabu ataco bari basanzwe bapfa? Kuri nge navuga nti nabyo iriya ntambara iri muri kariya karere uburyo Irani byitwaramo nabyo bifite uburyo butandukanye. Dufata urugero twibaze nko kuri Bahrain ni igihugu kiyobowe n'abasuni ariko ubwiganze bw'abaturage bwacyo ni abashia. Kuharasa rero nibaza yuko nicyo kizamo. Hanyuma hakaza nanone kariya agace gatuwe n'abasuni cyane cyane. Abo basuni natwe tugira ibibazo iwacu mu dini ya Islam aho abasuni n'abashia abatazi ahiganje abasuni muri bijya bihugu bavuga ko ari mu bihe bihugu. Urugero rwa Bahrain higanje abashia ariko bayobowe n'abasuni. Nibaza yuko kuharasa nabyo harimo kurangiza imibare hagati y'abashia n'abasuni. Ubwabyo nabyo bifite indi nzira yabyo binyuramo. Hakaza kuza noneho ibindi bihugu by'abasuni. Ibyo nabyo tugira ingorane zacu mu Kiislamu aho abasuni n'abashia tutarebana neza. Hakaza kuza nanone ibikorwa bya gisirikare by'abanyamerika biri aho ngaho. Irani kuvuga ngo yarasa muri Amerika ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero yahisemo kurasa Amerika aho ituye mu bihugu turanye nabyo, ariko nanone bijyana hahandi ho kuba habyara indi ntambara hagati y'abashia n'abasuni. Ni ibintu rero biremereye mu by'ukuri, ni ibintu abantu bagomba kurebera mu mizi yabyo, inkomoko yabyo, hanyuma bagashaka umuti bashingiye kuri ibyo, naho ubundi twashaka umuti. Mu bigaragara cyane uyu munsi nuko ikibazo gisa niko kirahagurutsa n'ibihugu byinshi ku isi nicerekeye ibitoro ku muhora wa Hormuz. Joseph Sebarenzi, iyi ntambara kuri uwo muhora aho Trump avuga ati nimuze mumfashe mutamfashije muragira ibibazo namwe, murabona yuko Trump iyi ntambara ariko arayifatamwo gute uravye amakungu nyene asa natayamutahura kuko bavuga bati n'igihe wajayo ntiwatubariye? Ambasaderi amateka yaratubwiye ni meza aranafasha umuntu yanabijyana kure, ndetse akavuga ko ubwo Aburahamu yabyaye abana babiri mu by'ukuri ari Isaac wavuga ngo ni umwana w'isezerano na Ishmael, noneho bavuga yuko ari ukomoka ku Barabu, noneho Isaac wagakomoka kuri akaba ari we mbega bari Abisirayeli wavuga ubu iki gihe bakomokaho benshi. Iyo miryango rero uko ari ibiri mu by'ukuri yabaye nkaho ivamo abo wakwita Abarabu, noneho undi muryango ukavamo abo wakwita Abisirayeli, ugasanga rero bahangana wenda hari kubera ko badahuje abamama bababyara, ariko mu by'ukuri ni abavandimwe ko bose n'abana ba Aburahamu. Ikindi agira ngo mvuge wenda hari ni uko mu mateka yose mu by'ukuri Irani ariyo bitaga ngo ni Persia yabanye neza n'Abisirayeli. Uribuka ko no kujya gusubira aho Abisirayeli bari baratwawe muri Babylon ariko bakaza kuvayo bakajya kongera kubaka igihugu cyabo bafashijwe na Irani, wavuga y'icyo gihe. Ni ukuvuga rero icyo ashaka kuvuga ariko cyane cyane ukuvuga ngo umubano mwiza hagati ya Irani n'Abisirayeli cyangwa se n'Abanyamerika niwo mu by'ukuri waranze amateka yose, uretse iyi myaka ya nyuma, imyaka nka 50 kuva aho habereye revolution muri 79 muri Irani. Icyo gihe nibwo haje ubutegetsi wavuga ko bufite ikintu cya extremisme yo guhangana na Amerika, kwanga Amerika, kuririmba ngo Amerika ngo nipfe, ngo Israel nipfe. Iyo extremisme rero ngira ngo niyo nayo yagiye ibyara ibibazo byose dufite, nabivuga gutyo, kuko yagiye ihanga aho kugira ngo ibane neza n'ibihugu baturanye n'ibihugu nka Amerika bahahirane, ahubwo hajemo icyo kintu cyo guhangana aricyo mu by'ukuri kitagiriye akamaro Irani, ahubwo usanga kishyize muri ibi bibazo byose dufite. Reka noneho ngaruke ku ego ubundi biba byiza nyine iyo wabanje kwegeranya inshuti mbere yo gutangira intambara kugira ngo bazagufashe mu bibazo bizakurikira, kuko iyo utangiye intambara ntuzi ko ntizamera.
ntabwo ariko byabaye ko byabaye ariko cyane cyane ko hari igihe iyo ugiye gutangiza intambara nk'iriya utanabivuga kugira ngo bimenyekane hanze mbere y'igihe uwo murwana n'abakwitegure ariko rero urumva byabaye ikibazo ariko ikindi ngira ngo abantu bakwiye no kumenya ni uko uriya muhora unyuramo peteroli ingana byibura na 20% ya peteroli ikenerwa ku isi hose uriya muhora ugirira akamaro cyane ibihugu byo muri Aziya ibihugu byo muri Afurika kuruta Amerika mu by'ukuri peteroli iva hariya igira ikimarira Amerika ni nke cyane nta nubwo inageze ku 10%. Mu by'ukuri ndetse ahubwo Amerika igira peteroli nyinshi ku buryo yexporta na gaze. Mu by'ukuri yo ntabwo ifite icyo kibazo gikomeye cyane nk'ibihugu bya Afurika nk'ibihugu byo muri Aziya. Ariko rero ubu ngubu iyo Amerika ivuga ngo ibihugu bindi nibitabare kugira ngo bijye byesikotinga amato anyura hariya kugira ngo atambutse bya peteroli, ni ukugira ngo ibiciro ku isi bitazamuka kuko nk'uko umuprofeseri yabivuze muri Afurika y'Epfo Zeno, iyo ibiciro bya peteroli bizamutse byafekita uturere twinshi dukomeye. Ni ukuvuga ko mu nganda hakoreshwa peteroli, icyo gihe iyo ku koste yo guproduza ibicuruzwa igiye hejuru, ni ukuvuga ko ibiciro biriyongera ugasanga umuguzi atanga amafaranga menshi, bigira ingaruka zikomeye. Ni muri urwo rwego rero Amerika ishaka ko ifatanya n'ibindi bihugu kugira ngo peteroli itambuke nk'uko bikwiriye kumera, bityo ibiciro ku isi bye kuzamuka. Kuko nubwo Amerika ifite peteroli ihagije ariko n'ubundi ibiciro byayo natwe birazamuka, hano byarazamutse uretse ko bitazamuka cyane nk'ahandi. Tekereza rero ko ibyo ari byo byose Amerika nk'uko Perezida Trump yabivuze, Amerika ubundi ifite ububasha, ifite imbaraga zo kuba yabikora yonyine yakusikotinga ayo mato, cyane cyane ko nk'uko wabibonye ubu ngubu igisirikare cya Iran kiracyafite ubushobozi bwo kurasa, ariko mu by'ukuri igisirikare cyabo ari igisirikare kirwanira mu mazi cyaragisenyuye, ari igisirikare kirwanira mu kirere cyarasenyutse ku buryo ubu ngubu indege za Israel n'iza Amerika zivogagira icyo kirere nta mpungenge bafite nini. Abayobozi barishwe bo ku nzego zo hejuru, ni ibintu bibi cyane. Ariko ibyo ari byo byose ngira ngo aho tugomba kuzagana ni mu buryo bwo kumvikana uburyo intambara yarangira, kuko ubutegetsi nubwo bwavaho bariya abategetsi bakavaho, ariko iyo ideoloji ntabwo wakwizera ko izavaho. Hari ubwo wenda hazaboneka abandi bayobozi bashyashya baza bavuga bati iyi nzira yo guhangana n'ibi bihugu reka tuyiveho tubane nabo, ariko iyo ideoloji imaze imyaka hafi 50 yinjiye mu nzego zose, biragora kugira ngo iveho. Ntabwo wakwizera ko izarangira iyi ntambara niramuka irangiye. Urakoze Zeno. Niba mwumvise ibyo Joseph Sebarenza avuze yuko iyo ntambara izogorana kurangira, ariko kandi wewe Trump we yavuga yuko iyi ntambara izorangira nko mu ndwi za mbere, yavuga yuko ari vuba cyane iyo ntambara ikarangira. Turiko twinjira mu ndwi igira ya gatatu intambara iriko irabica bigacika. Ubu nivyo Trump avuga biri muri iyo ntumbero. Murakoze icyo kibazo, ariko ndaza kugifatanya n'ikindi kibazo mwari mwamubajije icyo nshaka gucongera ko intambara akenshi uramenya itariki uyitangurizako, ariko ntumenya itariki ishobora kurangirirako n'uburyo ishobora kurangira. Ari nacyo gituma akenshi iyo hatabayemwo icyo nokwita gutsindwa burundu bw'uwatewe cyangwa uwateye, akenshi intambara zama ziherera muri diplomasi, zitangurwa jensi bomba mu nzira zo kurasa inkoho, intambara nyene yeruye, mugabo akenshi mu mpera hakaza guhera iciye muri diplomasi. Hari ibimenyetso rero rimwe na rimwe byerekana ko intambara iri mu guhera, nk'iyo abantu bariko barashaka gusaba cessez-le-feu, donc guhagarika intambara agahengo. Mugabo hakaba hariho n'ubundi mugwi ku ruhande ugenda kuvugana baraba ukuntu bakavuga. Iyo uwo mugwi rero ugize inguvu bakumvikana ikintu cya mbere akabona bose baracubahirije, bakumvikana icya kabiri akabona bose baracubahirije, mw'ico gihe umuntu ashagira cyangwa avuga ati turabona rero ibintu bigiye gufata inzira. Ariko aho ibintu bigeze ubu, icyo kimenyetso nta gihari hagati y'ibi bihugu. Byaratanguye mu nyuma biranka, yaba ibyabereye muri Oman, yaba ibyabereye ahandi. Donc byerekanye yuko Iran yagiriza Amerika yuko iriko irayihenda waje mu biganiro, mugabo ikagira umugambi wo kuyitera, hanyuma Amerika nayo ikagiriza Iran ko nayo ubwira ko ari mu biganiro babandanye umugambi wabo
bwo gukora amamisire n'ibigwanisho bya nucleaire. Hanyuma ku kibazo wari wabajije kijanye ati ni kubera iki Trump asa n'uwashavuriye ibindi bihugu vya Europe kubera iki bitaza gufasha kugira ngo ashobore kugura umuzi. Nitubaza yuko dutegereza kubiraba mu nzira nyinshi. Burya Europe ikibazo kihanze amaso ntabwo ari Iran cyane, byose ni kimwe mu bibazo, mugabo ikibazo nyamukuru kuri bo ni Ukraine. Rero kubona Trump yabanje kumera nk'uheri bya Ukraine akaja ku bya Iran, Europe ntibyayiryoheye, aricyo gituma abaperezida bo muri Europe bakomakomeye nk'Ubufaransa bwaratanze itangazo aho bumenyesha yuko butazogenda gufasha mu kugura ujya mu munsi. Nicyo mu gitondo cy'uno munsi Abongereza abakeyi hari umugabo w'abasirikare bagiye gusahiriza. Nta kintu hari kininiya novuga icyizere kihari yuko naho abo bagiye nabo nyine bashobora gufasha kugira ngo muhora wuguruke. No, ikindi ni uko Trump nk'umurongozi ku giti ciwe apana Amerika, hariho ukuntu haba no muri Amerika indani hariho abatemera ingingo ziwe afata n'ukuntu azifata. So akarore n'uyu Joe Kent yatanze imihoho. Yego ya haba no mu gihugu hagati hari abatamwemera, hari n'andi amareresi yagiye yerekana bagerageje kuduza urutoki ko bashobora basohora bakabafata. Ya urumva rero ibintu rero indani twacari igihugu twafata nk'igihugu cya demokarasi gisimbaza demokarasi imbere, donc akora ibintu nk'abijya n'ibindi bihugu, donc cyabibonera ko batagigera ibindi bihugu rero nk'Ubudagi, Ubufaransa na n'Ubwongereza urabona ko basa nk'ababirabiye kure. Kubera iki approche bagize, mugabo kandi reka ntitwibagire yuko imbere yahajya habanje kuba tension yo kuri ya ntuzeyi ya Greenland. Yes, avuga ko ategeza kuyifata abanya-Europe ntibyabanezereye. Ni ukuvuga uri kuraraba ukuntu isi yahora itwarwa, Europe na Amerika bahora bagira icyo bakwita consultance, bakavuga ati imbere yuko bakora ikintu gikomeye kugira babigize bagomba kwica Gaddafi, abanje bavuga ati twumvikane, bagira ati bawumvikanye. Ariko ubu biragaragara yuko Trump akora atumvikanye nabo. Bien sûr biragaragara yuko Israel yavuganye na Trump, mugabo ubiravye cyane uzagusanga Trump yavuganye na Israel bica ariko atafatanye n'abanyamerika bose. Kujya rero gufasha akenshi umuntu abanza kuraba giye ko ngiye gufasha hariya nunguka iki. Urashobora kugenda ngiye gufasha muri Iran, aroke muri Israel, muri Ukraine naho urumva bicika. Naho ahandi kandi hamwe yavuga ko muri yabutakanye ko ndavuga ko uzokwe kugira Amerika, naho ngende urumva umugambi ntiyawuheje naho yahereye muri Iran. So nico rero kimwe mu bituma umuntu abanza kwinjira mbega uyu muntu birakwiye ko noja kumusahiriza cyane, mbonye ukuntu ariko yitwara birakwiye ko nomufasha cyane, kuko Trump aciyamamaza we yavuga yuko ashira intere z'abanyamerika imbere, kandi yari umuntu wa mbere inyungu ashaka kwisi. Mugabo avuga inyungu z'abanyamerika d'abord imbere. Hanyuma ugavuga nta ntambara dukeneye, Obama waradutetse intambara hariya nariya, mugabo ibyo yagize Obama nawe ubu nibyo ariko arakora. So nibaza rero yuko ifoke tubanza kuraba tugeze ahantu hatameze neza ku buryo inyifato ya Amerika yatumye n'umuryango mpuzamakungu ONU utakaza inguvu wari usanzwe ufise. Ni ukurikirana ibintu byinshi era abadoni Amerika imaze kwisokora ikava mu ntuze muri OMS ikavuga ati twe turavuyemwo, ikavuga yuko amashyirahamwe ari hanze mu bihugu byo muri Afurika abambasaderi bari mu bihugu binabiri ibakuye kugira ngo igwize inyungu za Amerika. No, ifowa uri super power kenshi iyo igihugu kiri hejuru y'ikirenga nishobora gufata ingingo nk'izo mu mwanya mutoya, uca usanga bien sûr wowe ugomba ubibaza ngo urikomeje, mugabo hajya wari uvuye ikindi gihugu gishobora guca cyasubira. Rero ubwoba Amerika ifise bw'uko Ubushinwa buriko buraduga cyane, encore ko bukoresha amavuta canke petrole ava muri Iran. Donc Amerika yafashe ingingo y'uko ati reka mbanze nsibire cyaho ntuze Ubushinwa bwahora bukura novuga amasoko n'angaguvu kugira ngo butende canke bugire, reka mbanze nsibire nga. Mugabo kandi ugiye nido uza gusanga Israel nayo ifise umugambi udahuriranye n'uwa Amerika c'est pour sauver la dominance ya dollar kugira ngo ihera ry'idolari rigume riri hejuru, ariko Israel nayo ifite intego yo kwagura akarere no kugira igihugu cyabo kinini, hama kiri igihugu novuga kininiya cyane mu akajya akarere. N'ibintu bibiri byose umwe wese araba interview, ariko uri kuraraba ngo ibindi bihugu bicegenda gufasha akenshi ibindi bihugu kugira gende gufasha birabanza bikicara bikaraba ati SP bashyira ku munzani
iyi ntambara twoyijamwo canke ntitwoyijamwo. ariko tubandanije none ubona nk'uko Trump yabyibaza iyi ntambara igiye guhera vuba ntabwo ishobora guhera ubu nyene kuko uri kurabiraba ukuntu bimeze ukuntu yatanguye iyo bamaze kwica umukuru w'ikirenga w'igihugu nka Iran baba bazi neza neza yuko naho bogira ngo bagiye mu bintu by'ibiganiro hoba hariho icyo no kwita bimwe mu gifaransa byarokire pour une sote bose ku mpande zose bazo bagiye gusubira kwitegura kwitaza guhera kuvuga ngo bishobora guhera mwaka kanya ntabwo kuko hari ibintu bidasubirizwa nk'umuntu mwishe aravuga ati kubona wakoze ikosa kandi dushobora kumvikana mugabo hariho n'ibundi bwoko bw'intambara bashobora kuvuga ati turumvikana duhuze so ntabwo rero uri kurabira umuntu ariko arabesha amaso ari intambara ishobora guca ihera ubunyene ahubwo Amerika yo nahagabira kuko mu gihe izotsinda iyo ntambara izotakaza ishusho yayo yari isanzwe ifite. Ego Ambasaderi Saleh Habimana rwose abisobanuye neza cyane kandi ku buryo bwumvikana aho nshimye cyane naho intego za Amerika muri iki kibazo atari zo ntego za Israel. Hanyuma intego za Israel akenshi nizo zituma bari abantu batuye muri kariya gace bibaza uko bibaza uburyo Saudi Arabia izatakaza ubutaka bunini, hanyuma Egypte igatakaza ubundi butaka, Iraq birumvikana kugeza kuri ya migezi ya Babyloni, ntabwo byoroshye abisobanuye neza cyane na Liban rwose birumvikana. Hanyuma nanjye nkongeraho ngira nti kwibaza ko intambara yarangira vuba byo ntabwo mbibona, kubera ko kwibaza ko gusa kwica abayobozi ari kimwe mu byatuma irangira njye siko mbibona. Iyo wishe abayobozi uba wishe abantu bakaganiriye nabo mu biganiro mukagira aho mugera mugafata ibitekerezo bihamye kubera ko bimufata nk'abayobozi. Icya kabiri ni uko iyo wishe abayobozi abaje baje guhorera. Ubu ntabwo wambwira ko Mujitaba atibuka ko se yaguye muri kiriya gitero, ababyeyi bakagwa muri kiriya gitero, umugore we niko bivugwa n'umwana we yemwe n'abagakomereka. Urumva yuko rero kwica abayobozi uba ahubwo intambara wiha undi murego. Hanyuma urugero nko kwibaza Joseph nkuko yabivuze, kwibaza ko ubu none ahangaha igisirikare cya Iran ariko cyashitse intege, navuga nti gucika intege kw'igisirikare kubera ko intwaro zagabanyutse nabyo birashoboka, ariko nanone ingabo zifite inganda zikora intwaro burya ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri twakwiyeho urugero rworoshye, dufata intambara y'ejo bundi ahangaha, intambara yo muri Gaza bayirasiga mu kirere bakayirasa ku butaka bakayirasa mu mazi, ariko mwabonye imyaka byatwaye ahantu hatangana yemwe n'umurenge wacu hano mu Rwanda, ariko mwabonye igihe byatwaye n'uburyo byarangiye, isura byarangiranye mwarayibonye. Nkavuga nti rero si ibintu twabona gutya ngo twibaze yuko ari ibintu byarangira uko bivugwa, ahubwo ni ibintu bikwiye kuba byaganirwaho n'impande zombi cyangwa se zose eshatu, cyane ko intego zitandukanye. Intego ya Israel siyo ya Amerika, ya Amerika siyo ya Iran nayo ifite burya gahunda zayo regamaye. Iyo wibaza abaperese bamaze imyaka 2000 bisaga, buri ubuhangange bwigeze kubugira iteka ryose babwifuza. Hanyuma iyo uje kureba ubu none ahangaha mu kwezi kwa gatatu 2026 revolution ya Iran imaze imyaka 47 yiyubaka, kandi iyo yiyubaka iba yiyubaka yiga ni bande dufitanye nabo ikibazo. Harimo abasuni, harimo Israeli, harimo ibindi bihangange byabaye bihangange none hangarwa natwe twabaye bihangange. Ndibaza yuko iyi ntambara mu by'ukuri si intambara abantu bakwibaza yuko ari intambara yoroshye. Joseph Sebarenzi, intambara igana he? Yewe nk'uko nyine twakomeje kubivuga, intambara urayitangira uzi ko itangira ariko ntabwo uzi ko irangira. Ariko hari icyo nagira ngo mvuge kindi ni uko iyo ukurikiye amakuru usanga Israel ivuga iti turi agahugu gatoya, u Rwanda ruruta Israel ubugari, bakumva ko mu gihe Iran iramutse igize ibitwaro bya kirimbuzi yaturimbura koko. Kandi koko biroroshye kurasa wohereje bombe atomike, kuko izo bombe zica abaturage zikica n'igihumeka cyose ndetse n'ibyatsi byose. Ni ukuvuga ngo Israel mu by'ukuri koko niba Iran koko ufite uriya mugambi ihora ivuga yuko yayikura ku ikarita y'isi, yayikura kuri karita y'isi. Ibyo ngibyo rero bitera ubwoba bukomeye Israel, kandi burya rero iyo abantu bafite ubwoba bashobora gukora ibintu ubundi bitanakorwa, bakavuga bati reka dukore icyashoboka cyose kugira ngo tudapfa.
ni bya bindi bavuga ngo ni existential threat kuri Israel mu by'ukuri. Amerika rero nayo kubera umubano ukomeye ifitanye na Israel, nayo yumva ko icyo kibazo ari ikibazo cyayo, ikumva ko igomba gutabara Israel. Nubwo leta zo muri Amerika hagiye habaho ubutegetsi butandukanye butewe n'amashyaka ya politike, nubwo bose bashyigikira Israel, ariko bamwe usanga batayishyigikira nk'uko Israel byifuza. Ni ukuvuga ngo nibyo koko Israel yo isanga Irani na porogaramu yayo nucleaire na porogaramu yezira za misile zirasa kure ari ikibazo, ikumva ko ikihutirwa kuri yo ari ukugira ngo iyo porogaramu y'intwaro za kirimbuzi iburizwemo, yongere inasenye ziriya nganda zikora za misile zirasa kure, ugasanga aricyo kiyihutira na Amerika ndetse ikayifasha muri uwo mugambi, kuko wumva nk'uko nabivuze hari aho bahuriye. Ariko Amerika ikagira nanone ariko umuntu ntiyosanga uwo mugambi wa nucleaire ari icitwaza hanini ari ibyo twari tuvuga by'ibitoro. Ntabwo ariko mbyemera, kuko ibitoro, Amerika ifite ibitoro ngubu ndetse ku buryo yexporta ibitoro, ntabwo kibikeneye nk'uko yari bikeneye cyagiye muri za 79. Zeno yavuze yuko ko bari kugira ngo ivyo bitoro Ubushinwa ntibushoboye kubihambya ngo bubitore gutyo isubize inyuma uko Ubushinwa bwawe ko buraduga bushaka kurengera Amerika. Harimo ibintu byinshi birimo, urabona ko Ubushinwa bwakuraga peteroli nyinshi hariya. Kuba rero hari ikibazo, ni ikibazo gikomeye ku Bushinwa, kandi Ubushinwa uzi ko busa n'upiganwa na Amerika. Ndetse Ubushinwa bwanakuraga peteroli nyinshi muri Venezuela, ubu ntabwo iyo peteroli bakigeraho. Ibyo nabyo rumva ni ikibazo ku Bushinwa. Hari ibyo bibazo bihari, ariko ku bibazo bya nucleaire aribyo tugarutse ari nacyo kivugwa, Iran ivuga ko itabikora. No, ariko ikanga yuko aba inspector bajya kubireba hose. Hari ubwo yigeze kujya yemera ko ba inspector badafite aho bogamiye bajya kureba ko ari byo cyangwa atari byo, ariko ikabemerera kujya hamwe, ariko hakaba izindi site yanze ko bashobora kugeramo. Ku buryo rero giye uko mbitekereza nkurikije n'ibyo nsoma n'ibyo nzi, nuko koko Iran yari iri kuri uwo murongo wo gukora intwaro za kirimbuzi, kuko buryo ufite intwaro ya kirimbuzi ntawe ushobora kugutera, kuko aguteye abazi yuko yahura n'icyo kibazo gikomeye nk'uko nabivuze, intwaro za kirimbuzi ziteye ubwoba. Uwo mugambi rero bari bawufite, ariko ukanibaza utari ko ubundi uwo mugambi wa nucleaire ko ubundi amasezerano mpuzamahanga yumvikanye yuko nta bihugu bindi bikwiye kongera kujya muri iyo migambi. Irani yashyize imbere diplomasi nk'uko zira za Saudi Arabia, za Qatar. Irani mu by'ukuri ifite potential nini cyane ku buryo ishyize imbaraga zayo mu by'amajyambere ikava muri biriya byo kurwana by'izo ntwaro za kirimbuzi mu bintu byo gushyigikira imitwe y'iterabwoba za Hezbollah, za Hamas n'iriya mitwe yindi yo muri za Iraq n'ahandi. Ishobora kuvamo igihugu gikomeye kibana neza na Amerika n'Uburayi nk'uko babanaga neza kugeza muri 79. Ariko ibyo nabyo babifata nk'uko ari nko kwishikana kuri Amerika, kandi iyo mitwe nayo yishaka kugira ngo nayo ibashe kwikingira, kugira ngo kubera ibitero nayo iba yiteze kuri Israel n'abandi batavuga rumwe muri ako karere. Ibyo ni topic nini abantu bashobora kuganiraho neza, kuko nta hantu iterabwoba rifasha ibihugu gutera imbere. Ureba nka Yemen bari abahuti, nta kintu wavuga ngo bari gufasha igihugu cyabo gutera imbere mu by'ukuri. Urebye nka Hezbollah isubiza inyuma ubutunzi n'imibereho myiza y'abaturage ba Liban. Urebye ziriya za Hamas ibyo bakora ntabwo bifasha Abapalestinian, ahubwo bibasubiza inyuma. Ibintu by'iterabwoba byo kwica abantu b'abasivile ugatega amabombe ntaho bifasha. Ku buryo ngira ngo umuti ukwiriye kuboneka aho twashika mu kanya dusoze turaba umuti w'intambara. Reka tusubire ngira ngo ikibazo gihari burya iyo abantu bafite ubwoba ko bashobora kwicwa, bashobora gukora ibintu bitarimo ubwenge, birimo guhubuka, bagakora wenda ibyo batagombye gukora, kuko ntiwamenya uko bigenda. Nibyo rero Israel mu by'ukuri irimo kuko yumva ari existential threat kuri yo, ugasanga Amerika nayo irayishyigikira, ariko ni ibibazo ubundi njya mvuga ngo muri iyi si ngira ngo abantu dusa naho tutagira ubwenge. Imana yaduhaye ibintu byinshi, ubutunzi bwinshi, dushobora tukabaho neza twese, ariko urebye amafaranga dutakaza mu gukora ibitwaro
urebye amafaranga Amerika itanga mu ntwaro, urebye amafaranga Israel itanga mu ntwaro, urebye amafaranga Iran n'ibindi bihugu bitanga mu ntwaro, ni amafaranga apfuye ubusa mu by'ukuri, ubundi yagakoze mu guteza imbere amashuri, mu guteza imbere ibitaro, mu guteza imbere imihanda n'ibindi byose. Twashaka turiye ko turangiza turaba mbega mubona hoko kuki kugira ngo iyi ntambara ihagarare, kubera iriko iratuma abantu hahomba ibintu byinshi. Siriyaka mumbarire gato nibaza ko imbere yuko nkumbure turaba icyo kugira intambara ihagarare nk'umunota umwe mbanze mbere nk'ugira incamake ku bijanye n'ukuntu icyo nokwita mu congereza discovery of the gun and the power shift, ukuntu kera abantu bataratora kuyivumbura mu kinyarwanda abantu kuvumbura, donc bataravumbura inkoho abantu bari babayeho gute. Hanyuma icyo nokwita power shift uribuka nko kuri Yezu dusomye muri Bibiliya, urabona yuko kiriya gihe Egypt cyari cyo gihugu cy'igihangange ku isi. Uribuka ko Yezu ariyo yahungiye muri Egiputa, ariko rero kiriya gihe uravye abantu bari baba muri Egiputa bari abafarawoni ntabwo barabarabu barabirabure, mugabo ati none re Afrika yiganzwe n'abarabu gute? Donc juste mu myaka y'amajana 5 gutyo niho abarabu bazananye muri bihugu byabo, kandi icyo gihe urumva n'ubuperusi ariyo Iran yo no munsi yari mu bihugu bikomeye cyane, baraje no baremvana Afrika. Bamaze kwemvana Afrika rero bo numva yuko type ya colonization yabo itari itandukanye cyane n'iy'abazungu. Aho wanashaka hari imbere yuko haba discovery of the gun, mugabo ubo bazana ku bikoko basokuru bacu rero babonye iryo bikoko bakabona n'umuntu ajya n'amacumu, bamwe bahitamo kwiruka, mugabo hagati aho bari bafise umugambi wo kwica buri umuntu wese yadezika baramwica. Icyo gihe abirabure baciye begera hasi, bageze no hasi bya bihugu byo hejuru bishabyiganzwa n'abarabu, donc gutyo abarabu barashwaye muri Afrika dino. Icyo rero nayo kivuze kugira ngo dutahure mbega n'iki bituma abantu bicana kubera kugwanira ubutegetsi ninde ndashaka kuvuga ijya nyuma, kuko mwaragiye murabona yuko habaye empire nyinshi, harabaye empire y'Ubugiriki, haraba empire y'Abaromani, haba empire y'Abongereza y'Abanyamerika aujourd'hui, ariko rero zikaza ari empire zidasa, zimwe zikaza ari empire zifatiye kukuraho abatware, izindi nazo zikaza ari empire zikutwara, uvuga ati titwara n'isi twagurire ko, izindi zikaza ari empire novuga uri kurara nk'ubushinwa ukuntu uriko burakora bo bakuricisha amadeni. Kuko usanga rero icyo bariko barapfa ninde ashaka gukontrola isi. Amerika rero na Israel uri kurabiraba ni nkuko bumvikanye bazati no uko biri kose ubushinwa ndushobora kubusubiza inyuma tudasize ingufu ngaha mu bihugu bya Moyen-Orient. Donc hariya rero bariko barakreya ikindi no kwita alternative, nuko Imana peut-être zishobora kuzoduha umwanya munini wo kuba kirekire, ariko uzobona yuko Israel hajya izohigarurira ikaba igihugu kinini ku buryo iba power, hanyuma zo bari power yumvikana na Amerika. N'icyo gihe hagize nk'uwataka Amerika agatera bombe atomike, no kuvuga omwe ntuzeye Israel izosigara ari nka backup. So ikindi nuko ntitwibagire icyo no kwitwa ubwenge karemano Imana yahaye abajuif, ni nkabo bafite Amerika mu ntoke, nibo bayigira kigira gutya kandi si Amerika gusa, haba no mu bindi bihugu bikomakomeye Urusiya na Europe bariyo, mugabo icyo bari babuze ni igihugu. Ubu rero bari bagati no twabonye guteza imbere ibindi bihugu byinshi byo ku isi, no harageze ko natwe twubaka ihanga ryacu. Arega rero bariko baragerageza kwagura kugira ngo bagire igihugu kinini, cyo niko ndavyibaza, mugabo heraheza kumbure hariho n'ibindi wundi ashobora kubona gutya. Heraheza hakogwa iki rero kugira ngo iyi ntambara irangire? Icokogwa kugira ngo iyi ntambara irangire, nibaza yuko intambara misi yose kugira bivuze iherera mu kumvikana mu biganiro, ni kwihera iyo mushatse ko ihera neza, atari uko naho umwe ku ruhande rw'iwe wese arashiramo ingufu akakubita hasi uwundi, gutyo uwo bariko murabana agashyira amaboko hejuru akemera. Mugabo niyo abasize amaboko hejuru umva ntaba yasize amaboko hejuru gutyo abagiye kwitegura. Igikuru rero buke yaragaruka no kwita dialogue inclusive yo ku mpande zose, bakagira icyo bumvikanye ko mu nzira za diplomasi, hanyuma gutyo intambara ikabona kurangira. Si ikintu cyoroshe uko umuntu ariko arayibona ishobora guca irangira mwino mbizi. Intambara ifise umuzi
wa kera kandi goye. Urakoze cyane Zeno, reka tuje kwa Sale Habimana. Nawe wavyumvise ivyo Zeno ahejeje kuvuga, mubona gutega ambasaderi ingene iyi ntambara yohera, iyi ntambara ikirabera muri Iran? Murakoze cyane, reka mbanze nunganire Zeno avuze empire zabayeho, ariko nongereho na Ottoman Empire, ubwo yari ifite ibitekerezo bya Kisilamu birumvikana, ikabaka imyaka 600, cyangwa tuvuge tuti guhera mu mwaka wa 1299 kugeza mu mwaka wa 1922. Ni igihe kirekire rero. Ibi nabyo bigira icyo byunganira mu bibazo dufite none ahangaha buriya. Ikibazo warubajije ni cyiza cyane, byarangira bite. Kongera dusubire hahandi ho navuze mbere, burya ingengabitekerezo iyo ari yo yose, cyane iyo ngengabitekerezo ishobora kubyara umusaruro mubi, ni ikintu mu by'ukuri kitoroshye. Tuvuge rero ingengabitekerezo iri bushingire ku idini. Burya za teologiya zose zigisha bimwe. Hari aho bavuga bati urwego rusumba izindi mu myemerere ni ugupfira ibyo wemera. Ibaze rero, abantu nk'abo ngabo babyumva batyo, bamaze imyaka 47 babyumva batyo, burya no gupfa birabashimisha. Urugero, hari abigeze kuvuga mu minsi ishize bavuga yuko Ayatollah uriya watambutse yumvaga yifuza yuko yapfa kandi mu kwezi kwa Ramazani. Ibyo yarabibonye. Ali Larijani nawe yangaga kwihisha, akajya ahagaragara avuga ngo iyo abaragize Imana ngo gatabaruka mu kwezi kwa Ramazani. Nawe arabibonye. Ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu by'ukuri bitoroshye, ariko byarangira bite rero? Byarangira cyane cyane ibihugu bikomeye, ndavuga Amerika na Israel. Iran nayo ntabwo yoroshye, bagerageje gushyira imbere ibiganiro. Byarangira ziriya nshuti zose za Amerika, ndavuga cyane cyane Ubwongereza yemwe n'Ubudage, reka tuvuge NATO muri rusange. NATO isabye yuko ibiganiro bihabwa umwanya. Byarangira abayisilamu b'abasuni n'ab'abashiya bagerageje kubwira Irani ko nta mpamvu n'imwe yatumye intambara ikomeza, cyane ko irimo gusenya ibihugu bya Kisilamu. Kandi noneho bikaba bishoboka ko hazaboneka n'ibindi bintu bibi cyane hagati y'abashiya n'abasuni, bityo Iran nayo ikaba yakumva. Ndibaza rero yuko hagakwiye kubaho twa pressure groups twinshi cyane. Ubwo nasubiramo nkavuga nti NATO, umuryango wa Kisilamu ku isi yose, OIC, abantu bose bakegerana, kuko kudakumira intambara mu by'ukuri ni ukugambanira isi, kandi kwibaza yuko yarangizwa n'ubuhangange bw'uwo ari we wese simbibona. Natanze urugero rwa kagaza gato cyane karashwe mu mazi, karaswa ku butaka, karaswa mu kirere, gatwara imyaka byatwaye, birangira nk'uko byarangiye. Mu by'ukuri duhe umwanya ibiganiro, ariko bikorwa nande? Bikorwe na Amerika na Israel na Iran. Uruhara rwa bijya bihugu byo mu kigo cy'abarabu buruhe? Nirwo ngo navugaga, kuko biriya bihurira mu muryango wabyo w'ikigobe cy'abarabu, ariko biza no guhurira mu muryango wa Kisilamu, uriya OIC, Organization of Islamic Conference. Uzanamo Pakistani, ukazanamo biriya bihugu byose, ukazanamo Turukiya, ukazanamo ibihugu bitari mu kigobe cyangwa se bitari n'iby'abarabu. Ni ibihugu byinshi rero kandi bifite ubushobozi, yemwe n'Ubushinwa. Nk'uko Dr. Joseph yabivuze, Ubushinwa burya burahombera. Bumaze gutakaza peteroli ya Venezuela, bugatakaza peteroli ya Iran, biba byumvikanye neza kuko higeze kubaho umuyobozi kera wigeze kuvuga ngo umwanzi wanjye nta kindi namubuza uretse kugera kuri energy. Ubushinwa rero burabe maso ko bugiye kubura energy. Ubwo nabwo rero bujye mu mujyo wo kuvuga ngo nyamuneka bino bintu nibirangire, twifashishe uwo rero wese waba pressure group kuri intambara. Ego Sebarenzi, nawe turiko turasozera mu intambara yorangira gute? Yereka mvuge nihuta ko ibyo bagenzi banjye bavuze ntabwo bigarukaho, ko intambara nyine nta handi irangirira ni mu biganiro. Ariko ngewe reka mvuge ngo ndabona hari icyizere ko ibyo biganiro noneho byashoboka. Abantu bajya kuganira ari uko bose bafite inyungu ko iyo ntambara irangira. Urebye aho ibintu bigeze uyu munsi, wavuga ko buri ruhande rufite inyungu ko intambara irangira. Abanyamerika bafite inyungu ko muri Amerika hari abantu benshi banze iriya ntambara, kandi burya na Trump ubwe ntabwo akunda ziriya ntambara zo kohereza abasirikari ngo bajye ku butaka bajye kurwana, ntabwo abishyigikira. Nawe mu by'ukuri ari gushaka ikintu cyose cyatuma iriya ntambara irangira, abasirikari b'Amerika bakava muri kara karere. Israel nayo ntekereza ko ifite inyungu ko iyo ntambara irangira, kubera ko urabona ko Iran iracyafite ubushobozi bwo kohereza za bombe nyinshi, hakaba nyinshi zisamwa,
zikaburizwamo, ariko hakaba na dukeya twinjira tukica abantu, tukica ibintu. Nayo rero ifite inyungu. Ariko noneho na Irani ifite inyungu kubera ko bamaze mu by'ukuri kuyihondahonda, niba nakoresha iyo terme, igeze ahantu habi cyane ku buryo igomba kuba yifuza yuko intambara yahagarara. Irani ishobora gutanga concession ikavuga iti ibyo muntu musaba byo guhagarika porogaramu y'intwaro za kirimbuzi nta bihari, ni muzi mwirebere, nta n'ibyo tuzongera. N'ubundi iyo porogaramu ntabwo igihari, mu by'ukuri barayisenye kugira ngo bazongere bayubake bundi bushya, bizabafata amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga rero ntibazaba bayafite kuko bazaba bakeneye ahubwo kubaka ibitaro no kubaka ibindi abaturage bakeneye. Niba abo bantu bari mu ntambara bafite inyungu, birashoboka ko buri wese azagira igituma avuga ati reka intambara irangire mu buryo bwumvikanyweho. Kandi biriya bihugu bindi by'iruhande byavuzwe nka NATO muri rusange bafite inyungu. Abashinwa bafite ijambo rikomeye, nabo bafite inyungu ikomeye nyine nk'uko byavuzwe, kuko bakeneye ko peteroli ikomeza ikagenda muri kariya karere. Bitabaye ibyo ubukungu bwabo bugasubira inyuma. N'amahanga yose ku isi kandi kuko arabikeneye kubera ko ikibazo gitera ingorane za peteroli. Umuntu wenyine udafite inyungu muri iki gihe cya vuba ni Uburusiya, kuko Uburusiya bari kugurisha peteroli n'ibihano ndetse Amerika yari yarabafatiye yabikuyeho muri iki gihe intambara ikiriho, niyo yonyine ifite inyungu, ariko abandi bose bafite inyungu intambara irangira. Ntekereza rero ko hari icyizere ko bizageraho vuba bidatinze, ngira ngo bakaganira, buri wese akava muri ibyo biganiro yumva ko hari icyo akuyemo, kuko burya niko bikunda kugenda muri za negociation. Ego Joseph Sebarenzi, ndagushimiye kuba witavye kino kiganiro. Yego, urakoze nawe. Ambasaderi Saleh Habimana, nawe ndagukengurukiye kuba witavye kino kiganiro. Murakoze cyane kuba mwampamagaye. Ego Dr. Zeno Ndayisenga, nawe ndagukengurukiye. Ndabashimiye cyane, ndashimiye n'abarundi bariko barabitega amatwi. Ego murakoze cyane. Ikiganiro cy'imvura n'imvano cy'uyu munsi ikigarukiye ngaha. Ndashimiye abakigizemwo uruhara bose namwebwe mwagikurikiranye.